wasama kamutunin sangya kameleleme awia na iso kapayang kachay na iso koros magchay ko pa na masa ng coach matuwecha ma special okay buhay kachay focus ang mabitata Pwopwoud nang pungang Pwopwoud dari mo na chay pan tawla o rong pa na mo masa ng coach ay kameleleme imanan miya chay prayer focus chay kapag especially iba ni Takcha, Rachel. Okay? Miya nang pungan kichel kakiti ang comment wasat makabili mi bon Facebook kakiti ang comment nan Facebook makuha man. Okay, makuha man na nang Pwopwoud maka aniki struggling becoming one. Okay, pwede check sa siya mapit Pwopwoud. Maka kailangan piluya challenge na nang Pwopwoud makuha ang Pwopwoud struggle nan becoming one. Pugsarama sa niyang ng Genesis. Amen. Pinan Matthew. Okay. Yikara pa yung chama olaman ken the aramasaman. Okay. Cherang rumpa na Tuesday yo when it refers to man, child, man, woman. Okay. Yawas ko saya aramas. Yawas ko saya olaman akin. Choror lasa nga. Baba nono. Okay. Pwede kita niyakan pa chong apo to irang yala eo. Arumia Rachel wasa maka-struggle na kumangkak wiyala eo. Pagkasarawiyo wiyawi wiyala eo. Muring kasarawiyo ko to apalan eo ka na wiya eo. Kaganyang challenge nan mo. Kaganyang challenge na ng Pwopwoud kumangkan one. Become one. So that's one prayer focus magchay-bang. Kapag kinisaw chicken ranas na child. Taw-taw lang na child Bible study. Okay, rong masa ng coach. Prayer focus silu. May mangkita ni sa uchikach kan mata-matawa. Okay, child bang. Kapag maang Pwopwoud kakin challenge kumangkak become one. Pues siya mga become one no. Mga kasayaw. Okay? Mela siya mapan kikicha pasang de mela siya mapan kauti. Apnan mamauran ran koros. Utang kakin challenge to be one. Yang mana siya bang kakpaluar riyaw, mongyong riyaw, matamataw riyaw, okay? Miya me iPod, yaw ke may sabong may siyaw ke, miya me coach may mau ke may siyaw mau ke, miya wasa me kan mangkolaya may siyaw men yang kolaya. So how can we become one? Na isangan meriaman apang kupana. Arikchel rong Tuesday to sanctify. Nasong gusto parang summarize. Ora lapi mapitatapok siya rong sanctify ami amas siya ami. Say kichel po. Kichelan kak continue nan covenant and be one. Yei kauno. Ari may mang chelang kapag kisaw chika an time and prayer point. Kayawa. Siya bang kapag marriage chorus may struggle to become one. Kasi na napil kasalita makuwaman. Kay buhay sainsal, kalangwang siya ng chamaman kuwaman. Ngayaman. Nag-check-in challenge. Na na-check na maurang Pwopwoud. Nakapil mi po Facebook ka sa mapil kuwaman ka nga coach. Amen? Buhay kak maula. Ay so koros si mag-check ko sa yak. Sanctification masang ren kauno. Yay masano ang sa mag-check pa na sa lawiten kiyaman naman masano. Kay mo kay teken kanyan kapkapong kiyay Pwopwoud masano. Masano pang wiyak kamkamakit kamkamakilay more automatically pan masano mapang wiyak pati. Amen. Piltuwe chay Pwopwoud masano wiyak kaya po kasampa lang kachay lan gak miminan masanan coach kaya chay pang lang poitaw. Karyaw na child focus prayer may man kachay lan kaya po kachay lan pang kailangan so may kusayama pin evaluate am more. Okay, are you at the point you've given up hope? Kami minang point na ng Pwopwoud match makapil men give up hope na ng Pwopwoud. Kapora-pora na ng Pwopwoud. Ako ipakakin matawa sulakak change. Ako ipakakin mo yung kasal lang. Makawiya kapag kumayaw sang choror makawiya kilkilang. Okay, so somehow pila na child mamauran Pwopwoud. Okay, kakakwiya mimiyang ang Pwopwoud na hopeless. Teka men give up here. Pwede kasyok lang.
Koirta kas syoklang tama kamen kilangatar lala. Main kakak mumot maka song kapakap kananan siya nga mo rin saulang ama ng partnero uya papant ko to. The second siya yang fully committed na nama mo orang kauno. Kinalata kin kare yang mu kampil kin men give up. Okay, pwede somehow kachay kin kakpenintang kachay la. Chuban change they chuban taula lao ngay kilang me ay po bilyang change. Sang reason ko kin kakotong kachay. Daga kakpil reason kip ya kachapan ay wiwiyama ay partnero sang anal choror. Okay? Arya campaign challenge ya child more ma ka nanan chiyang songeo kamen kilang ata result kasay kilang result lale yakin kiyang okan man give up nanam hope makakaskasin kan. Okay? O kasilu and a child prayer focus may man kachailan kapag kinisaw chikach kapag ki Pwopwoud koros me in need of hope. Manane and mia arail ko parapwar. Kichail Pwopwoud koros me anane and mia achail ko parapwar. Klampoy wakpasang. Ew, kakilangata rasayer kauno, kaparapwar kiyap kapil samaw kamen give up. Okay? Whether you're waiting for change, you're expecting for miracle, ka awi-awi, uya kapakapki, kasay kilang change kamen give up nanang Pwopwoud. Okay? May nala, miya challenge ka nanang Pwopwoud, may kamen give up, kamat matawa may it's okay. Wow, masa mo ipasang yan. Ipan, kivener. Wow, and tawla, tangoy, ipan, kumoyaray ko po kano, o pitoy. Okay? Armiya sa nga nala magkakak matawakan give up. Miya Pwopwoud magchel kapil milala me there is no hope. Archepil mang kapakapki. Karos me anane kaparapor wach ya kaparaporan Christ magchel bantiare. The second one, you've given up hope. Okay, you have given up hope. Sang makawiya. Kapakapki kam kamelale. Apkala point o makaman give up lala. Okay, bukas tayo lang ata ya. Result. Kami nang pasapang asay pasapang. Kami nang change asay change. Chama-chaman makauno sa China o kiyang child. Ran. Siyenta kapag pranach po kapag chakwala. The lakap ka pa na pasapang ba. Kaya met pa irailakan magan earnestly magkaparapar keep on praying. Okay? Magan uya ngitin kapakap. Liki-liki coach. Kapaparapar ke coach. Iwasa makauno kan masan tiyo pilkin. Taran kiya kan kalang sapol makan. Akin aniki. Kaparapar ki. Liki yangi. Kahit yan magsyang kapakap kiyak siya pilyang fix selin. Kiyang kauno pilyang talk kasalupuan changer. Kapakap kirana siya kapil. Lingar-ngar laka po lang ako yung song. So kan ano tang may tang kauno. May tang leave it in God's hand. Kasi look siya pang kapag those in need of hope. Okay? Irailakan, takicaylakan, may anana, takoch hope ni po. Parapar, at siya ko paraparan mimeren Christ. Ima kakay siya, ima kaksabang, ima kakamawiyala. Amen? Naglangan, so koros me, miya kalula melel nanan aramasaman more tanang Pwopwoud revival kan uyaw mo rin. Okay, ikin revival. Revival to siya purang kamaurata. Revive na ng spirit dan, na ng Pwopwoud. Ay sa wayo miya maulakan miya kalulakan okay, chay tira tatamak chay sapsapong lalang. Kachay sopa yang kauna pagren ko chay makong kachay submit to God. Ak chiki-chikila pagren kauno chay bang kilang revival na chay Pwopwoud mo risa. Amen? So we all need this revive. Child korosanan na child Pwopwoud. Child korosanan and can sapatak ta. Salatak lang kan miya. Okay? Especially nan chernin wiya kokoway. Chay sa siya kang kilang perperancho na iso koros. Siminta kan reality. Chay challenge. Okay? Chay lanana kauno ay iso koros po kita. Two flesh. Two body. Two brain. Two
para mas riyaman and kak function ko way according to God's word. Amen. Kakoko way, kakakalua, mamor, nan maur makaw na kupurki ang child Pwopwoud. So, but think about these areas mag-child malan, koskosaya chap kita. Na area maka-challenge kumang kakiupa na, kapakapki. Okay? Come before the Lord, likiyang coach pakren kao no. Okay, makakilangata mamiya challenge kumasa chakang kaktok pa na, so chakang kakiupa na. How can we become one? Sang area ta sang tami yan na wiya. Tek lang kiyang pot, ko me present mi mawasa. Okay, Lord, show me what I need to do. Teach me. Kasaleyang ya. Bakren kao no. Okay, nan area yo magapilamatar kan give up lala so give up rem coach. Pwede yamasa ni dame kipa na so may man pang kipa sang. So chay so pang give up. Maka-challenge ay so mau lukwariang kao na sa chicken rana. Che? Makapiliang kich kilkulang tabi on Facebook. Ay so mau berarti yawa sa makamimiyan. Okay, kasyana na suwad kiyang aman on your knees. Bakren coach. Bakren coach and kasalayang ukan. Bakren coach and reaching atawan ni mo na nong yung. Sa mau kichama pin momotwa sa. May nalay kichama nane let go. Sang kan mamia mimilala puenter kapantela process in coach and yame coach. And person niya sa mag-child ko tong kauno. Okay, koporapor ka kapakap kita maka pokatang kauno sa uchikach. Kokam kamelala. Amen. Ya chapil pan kokula sang wasa moren pay postati. Akapang kapkapim kiyang kauno. Pwede kakam kamelala liklikiyang coach. Maka sa chabang give up. Amen. Kasi chabang give up na ng Pwopwoud. Kapan hopeful miya koporapor pwede ka-rise ma child koporapor mire. Okay, open niyan sa wo chakam kamelala. Ma ka-child pan kin ew pa na. Okay? Nang challenging song and difference kan makin miya chabang sopa yang kauno lukwar lang kauno. No, we are one. And ang journey na child Pwopwoud, we are one. So, kan. Amen. Buksaraw masa niyang ka-child, na a child puko, ka-child and submit ang a child Pwopwoud kan. Okay, takot submit ni Bombay. Upah. Upah. Okay? Ang sama ka-child kan wrong lapin lo kaya submit the upah. Agar mo may sound like it's a negative word. Agar mo man ngil ma sa suwat. Pwede kita okay pa ka-child kan matawa. Eta ipan upah mo man lutuwi apa te imakaw na ngoy so li chocho especially nan Amerika makshari yamimilala. Okay? Chaypil chikita tenan customer men Amerika li equalangol kay pa nagskawa kachay uyawita kachay equal ren kauno pagkata aleti sapong karusya kapikapigta in his image in his likeness or kachay parok tuwa pa na siya ren kauno Mia wag pasang me Mia kay makapampil ko lang lako lang nan pukan pilmoman iraktian nine son Isaac irachikik silisa Jesus masan ni I and the Father are one. But throughout his ministry, Jesus spoke and acted in submission to his Father. Okay? So Mia hierarchy, Mia kasantipan function. Momo na child pan operate. O tacha matawa makorusya count. Sija mapang sija tatawa kakpoita. Amang siya kakaon. Koros wiya kakaon ko way. Jesus kasalayang kachel example mau manan sone isak silisak masani. Okay? Tana iyo sa mau ira eucha. At makabangkalang momon Jesus sa kachto iuya sa pol ma ministry tatawa po sampa. Jesus ucha ko tacha tola wiya tame apan wiya. Ay so koros akan submitang samaw. Ay so koros akan wiya tame samaw masani. Akan kaskuli ke chon patangko. Okay? Akan refer line so koros tame kupuran sama masani ima Jesus kan wiya. Ari ira eo
ap nanara function Jesus submitang ababaw. Amen. Tuwecha kicha. Pues example ko pagkatali at isapong. Kicha eu equal ren kauno. But when it comes to marriage or man and woman, okay, pimpuk saraw masa niyang kichame. Jesus mawiya chapwi, head for the body. Chapwi ang all human being. Ang aramas koros. Imawiya chapwi. Okay? Muris tangan tama Jesus mawiya chapwi, tana all mawiya mangan li. Mangan apod. Or cheshika twist the change mo. Pupuksaraw masa ni. Okay? Or pichay li popot o ngayola sa tuwa panacha ren kauno kich koros wiyawita ni image of God, likeness of God, kich mo silangan coach sa anik kisangan equal. Ach function wak pasang ren kauno. Coach makasanete me apang wiya mange li pang koto pa. Amen? Nana cha function. Okay, function wewe kinan tamak cha pang wiwiyakan. At cha pang operate point samba. Ari ime manakis cha highlightin sa uchikach pwede kichay kakosa pwede kosong pal ma panay na yeote email na numach mangoy liyaman masocha asa tama puksaraw masani ngoy socha kak submit ang iPod ngoy memen rulo kaun na numoy imelan richuchingata wani mo ang chapel po en kawela na numach. Okay, li chocha pilkak matmatawa erkakinta ngoy me school ngoy me tatok ngoy me wato mga pon chapel ngoy me ma yamuman ari akin kiyang kichel sangan matamatawa me kome pan lead kome pan kaun po kome uyata kachep puksaraus chokil kilang masanan ko sa chokil kilang te intinta me imo me pan I karapa ko me pan uyata is me pan kaun ni kami nila me achel ang lokayan pompe po kaya chelinta kaun ime sound batang nan salong a child. Pwede kik-check lang lao, ime pang kaon na ngay ma pwede kaon luto. Pwede pong kaon, miya makaon, miya maluto ime kaon no. Or kahit tekin kaon no, luto mag-child uya, koskosa iya. Okay? Yamaman ko siya kay rakiti. Me apa miya lead, lang the lead, the head. Okay? Nasong siya matawa paluara. Mga child ka mag-can release moments palwarun sa kapang function. Or nasa mataw pa imanga makayong kasampan ni palwara. Pwede imanga mamali alamilale. Imali alam operate into siya. Nan mga mapil release mali alam release sang koras me paman kapanasat tama paman pangyari. Mamakinin wiwiyaew control ewa paman kalep wiwiya usangan mo kitchoror kasalita may palwarang man ta ka normal ta ka somaw mapalwara so siya function so siya operate ang utan mo manapan operate okay pa mo wiwiya sa liyew man wiwiya sa liyew likasali so siya coordinate ang palwara kasalita may you are physically sick somaw miya this function. Same thing nan palwaran body of Christ. Okay? Ko cha masani me all mawiyam mange li ko pa or li function outside of God's word, we are spiritually sick. Diyan kauno weki jaikos ko sa iya tama kot katin masani. So tama kot masani yay icha makot katin kasaneti karapa pweki mawong katay I kapaiba on katay. So word menta kaun ako sang nuwiya soon papa kay kaun apa li
ke apa liki yang kot ke ari pak totok tai kan misuse pak totok tai kan use sapong tatong kan sapong ke child matawa mak child memange ari yak tai lamay selik kisan palwaro ke ari yan so mak child lamay selik kisan palwaret ari bilkin kareta so mo niya child kakerta so takak poita okay or basically mak child ban upan na bunga child bok child sa ya child kasanti de yato wa child ay makin kapante la sa pulmangkot piplanen kapay po na tan mo lang pagtotok child iban tama church the sa pulman Christ kan utam very ignorant me pitatan nan popot pag child lama me ka child mawar ay bantay yung popot ministry yung me kachupanun sakla child chupanun sakla law Christ katto child bang continue work on it every single day child ka grow just to like Christ child become like Christ artame ka sampal ko mo pagkaitan may post ta kaitan mga account the lead iban lamay seli okay tuwecha ay so may submit word man ta submission kaitan on to all me lima ban submit okay liyo submit dong ko len ako olen ka ban submit dong kauno okay ari kauno bil masa niyang kachil nan picture tana kachil ang bil submit one another okay chorus both side kachil upah aman amen so I pot kasi dysfunction to it palwareo go way the boboteo go way pain iracha pain upana kay sisyay pa na aman chakin man tawli aman sota puita kakmiya mabani momot ang so koros puy pan man lead kaya apel bang katagi puen parianan lito kaya tawli kiniyo koch me ari ima kin wiyo tapel kin kalap puito wiya sangka kakabang kalang tuwaja tapilip sapaan ibang kasayang ko masolang makapis single you can relate this. Ang so makchayip sa palok, tsaka sa mo Christ na natamaw. Sang giyang kaunoy diartar may depan, o iya chimuitang kumuyay maur, so try itichamo. Ika sa laban ang pakpagakauno, ika sa laban bilang sapmetangi. Absoluto min makasolar kakuya takapangya. Kakakuya songkoros, kakakuya tip, kakapurang kang men kasalil, kakakuya sangkan, magamenuya. O Jesus rupal dere. Ap kasalapan ang pakpagay, ikasalapan ang submiti. Baik yang Ari ang so magchal ko tong binan merit is the same principle. Same principle po ita makapangkak submit kiyang ang warakan tang partneran mautan limpa ko abasan tasang lalang. Amak chay pantatong kanu mom po ki popot o po ki wiyapan popot na tipantayang meso pang warayam submission. Amen. Ar Christ can submit kauno. Amen. So ang koros makauno ko purki ime kan huya. Ar bil tuweta kita. Come to submission utana ka sompal kita na sa yata tuweta. Yata wata. Pweki kita ter override yala te sota sa yata wana naman kareta pain ko weta ko wela. Okay? Leadership in ang both. Amen. Katastupan men tuweta. Tastupan men yang yala imuntitio o kawelambo. Okay? Hallelujah. Kamen yang po to no matter what. Kumapalian tayo imuntitio. Po imuntitio itame ko to ya Jesus clarify. On kachal course. Itame ko to ya buen brabala. Kawela. O gamela. Itame ko to ya. Amen. Amen. Kap nga koche, klang ni kamela matame kachariya kos kasaya kosampal, porque kachay siya mala ay so magchay bang we kila ya role te ya area makauno kiya nga manaman kachay niya chay uya popoteo ipanintawa ma ama
mamawurway na nama saylakan Pwopwoud. Okay? Apan uya saylak me prosper. Poita. Okay? Porque Pwopwoud poita koros kusang ni arayla sa submit to one another. Kusang ni asa yutang masa ng coach. Uti ang tama masa ng coach masa ni. Porque kakan pay koros magchekan wiyang ren kauno, imekan wiyakan richingata waniyong. Richingata wanimon kapay, richingata wanimon poita po na child more. Arima kareta ichaman na child chapta way pot mo kasi yam iye wer yam kan kapantela tilay ko chen sa nga child kapakap nan Pwopwoud. Porque pak chocha pen ngoy cha pil experience mana na Pwopwoud kamela makich chorus experience. Okay, miya pak may koto piluya kapakap san suwat ng pungat so cha mempak ma common chichi langar apna nan ching koto ang kapakapang kauno. Tabil na nan ching kowan saraw chang sarawi may lungar-ngar panolan panlian apang kolang waktana tuwa siya kay pakakaparan kang kola pa siya nga kay ramasa mimiyang ang Pwopwoud makapwang makalungar-ngar kami mo nakamay ang uya ka pangaki siya kilang masap kola ren meche ko ekis release ekis kamalwaisang ang Pwopwoud mo saan ko ari it's reality may coach mag-child kailangan may uyawin na child more or child siya man tutuwe siya amen child kay talala child kailangan may kapkapantay ki child lang kwartaren kauno child man kaunong kaskulik child so ang tay kasalayang yamang sam so ang tay sa siyang alalala masakak pito isang lalo po sa teru yamimi pang Korea sa teru yamimi pang bondage okay child man kwartak child man lelta kayo kecil lasa makauno kakiyang kecil. Okay, Arya, kiyo mimire naman kecil. Okay, olakan mamasa ng coach masa ni yech makan wiyan. Baikon kauno kamu taulang lala. Liyakan mamasa ng coach intang kecil yech makchan wiyan. Chatekil kalang kiya chapot ka paran wiya railo ak chapang wiya cha. No. Okay, imo kan kecil kasi ya. Siya nane pay kit kepanak. CCI kepana ota cha tolay bantawi me aman mapil nan pungach okay may ronger tama ka na masan yang yamiya nano wiya go for it bay ko ang coach ko wiya po kiyam bay ko pang karyang wanimo richta o ang Pwopwoud and kakpatilong o ang Pwopwoud puen kakoto o ang Pwopwoud puen pil kakuya mo amen ari aman nanane cha and bay ko ang kauno ay Pwopwoud pa na nagpay ko ang kauno po personal relationship ang kauno mo. Chaman masang koras mapilwiyaw na ng Pwopwoud, it takes that personal relationship. Okay, po manang pungan ngay kauno. Maiko sa umpal kaya yung kauno, isyukap ko sa umpal ki kauno isapsapay ko ang Pwopwoud. Te mamali ki Pwopwoud. Po asyamelan. Amen? Ariyan so magchay panitanin line ng kauno, lalapot siya ang kauno, apang poy-poyta. Wow! Pang iyo poy-poyta ng pungach. Amen? Pileo sang, katiba ka sampal ki ang Pwopwoud po nangin kauno. Never. Pagkaban invite, takabang kito, karya po ng Pwopwoud po ng panaynay. Okay? At siya Pwopwoud pan wiya, second priority. Ba, wiya number yaw. Ang coach kayo. Pwopwoud Koreao. Amen? Kasampal ki ang Pwopwoud. Highlight mo. Kasampal ki ang Pwopwoud kayo. Meaning kapan, nanti yang will make time to let him time alone with the Lord. Okay? Praise the Lord. Kasampal ki en mia ichama pil olaman pan pil pisanggi sangam Pwopwoud ma time alone with the Lord. Amen. Pagkita ko sa accountable kataban tuwang kauno ako nang miyayan sa wong court miya na ipotan sa wong kauno. Kale personally. Okay? Ari makchay pil porsa ken kapakap utan iya tapil kapakapen miya time on court miya time on kauno. Mostly chay kilang nan kauno pata
Tiren kapakapui wiyawi. Of course, a mau. Abutana nane miyam personal time on court. Tuwe chak chal ter wiyakila. Papa court kasampal sang am ewong kahun. Amen. Hallelujah. Kalap kasi ya pueki. Kasampalong kitail. I ew makapan. Pong kita kauno sang negor. Sorry. Ain so mga poten pan kasi ya me pan kapakap. Oh, kampakapay. Hallelujah. Kanano wonki and sa wong kauno. Menda makta all te li may tang po ni wong kauno. Ame pitatakolan ligiligam seliman. Glory to God. Makakasayata o charkila o iyo gisan lokolok mikas kasaya ma Christ wang gisang kitail koros. Porante yo an so magtail chabing popoto aka puligiti ang matong ko po yaki ang time pa na. Right? May bangko lang matong kapagita may yeramen mako pa kung spend time am time. Ang so magmapopota met solara matay makamen ko lang matong apa. Kakakacharkila so trauma time maka ko lang matong. May i-look back ngay pingkasawin na mauryan. May tuweta Christ. May tatayan so. Itarkila ton matekila inseneyo. Puya kinsene niya. Na iskana ro yeskan selyotan. Ipilapal kita manta mo. Praise the Lord. Puya insenator making men puya. Amen. Wawagi waksang ni Tapio. Puya ni Tapio. Ikakitarkila ngay. Puya ki. Amet. Isolar kakitarki. Okay, iman ngay chor. Praise the Lord. Arkitail sa site tuan ka sompal pandami men kapatayang. Okay, maampot kasi yung sota confused na le. Maampot kasi yung mga kamela ramas. Kasi meron. Kasi yung nakmakulamas ko pang ko situsiya man lapang ay situsiya man. That's not godly. Okay, sota paytak tikitik magtail paninta. Men ko pananguk. Kandin tayo ko pananguk chapel and the dog ko welam no. Ko end up mela bil ko na nel. See? Praise the Lord. Sai ka ko ta ren kauno. Tail mi ren kauno ya chapel bil ko wela tail mau tail bil purasang ren kauno. Ko e bil end up lokolok so. That's what the Bible says. Magtail pan turn away, God will not be pleased with us. Amen. So sort of confusion in asa nek pasang dama priority o tama ko pron ko tama kay ting pron ko. Okay, maampotan din tayo kan painet na namso lang ka der painet ka sa mga chupa painet, right? Barap, okay, kamal, sudakak. That's not how. But I'm talking about when your husband or when your wife ampotan na sa wong kauno, may tong. Amen? Icha magmagan Hallelujah. separate kita. Kamiyamat break. Okay? Me ainsa ima puksaraw masani kay teken achkaway tangok ma icha karapaw makapanchuror kisangang pod pueki amay sawang kauno and then nakcha changang pod purala ren ang pod. Okay, why pueki kaspa mariching ataksin wanim kis po chapel terken literate kawela ng puhan popod. Amen. Imay pod mo referang ma mepitata mamay chmal tesong kan mapin. Okay, isang ko makasampal po. Anana careful with agreements. The song kan po maso. Isang wanim ko pangkakrich nga ta. Al mapangkawela ng buwan po po. Imak mapangchuror ko pasangan. Okay, mapitata ama ewang kauno. Pitata tatokan kauno. Makumapung na. Okay, for His glory. Okay, pwede ang kauno. So, ikamila Chelo tacho morsair, okay? Chesay lalala. Ayato ngay. Ya sa man chay tayo masamula. Meris pa yung tao ni Isaac. Ayato ma isaw lang. Ay po mansiyong kola sakaw. Te men kola sakaw. Angay isaw lang. Dami yan niya. As long as makayayangi. Pues otro mil bambak bagay katalikin ni. Wai mabot kanok. Ari kosap mitang. Mauya momot. Pwebel pan saksakaw parparanok lang to. Kampa kaya to ang pamomot. Uya kalkalep. So kasi yamet pwede kan jaja kitami paninda. Orang kan makin sakaw. Wawasali ang mga pot kan.
Atau makasakasakawo, even talent juga, atau makasakasakawo, paraga kamanol wasangero. Serapino kin peren ki kolan mo sakaw. Why? Apo still, kenuya bata-batak. Ika sanet ya kenuya kapakap kiyo tan suota. Tan kauno bisek sapo nga kapakap. Okay, yare na. Nakasanet mesong utome banuya ba wata na seryo iwalanan mo sakaw. Arya na seryo walanan mo sakaw na seryo ya Alex Liporti selia uya momot ni Chevelo. Uyawi. Aramasaka kan malinta. Okay? Kay teniyo lang bata ako men. Dahil uya na mo sakaw. Okay, ariyan so me rumor uya la loud la. Serabino rota. Arabini feel bad. Amen. Lalo puya kaya sama papaw kung patpatang righteousness. Maupong holiness. Abyo piliyang tutuwat sila na naman sa kawiyo rong mo rong ko ni samba. So that is so touching. Puya kamela naman only the power of God. Arika kinda yung ta regardless of wrong dami in the boy. So try experience ang anay po tong wala sa kaway pampapasan. Ap ong ye ikakitangak na power and God. O makot masa niyang kanuya opil patong komoy ibang kasayang komoy old komoy li makan katwe wiya sakasakaw komoy sakasakaw ang poten wiya okay mas lalamon unsak kay po makapampong sa sakaw no ikamelan mo child men pompe choto kascha sa iskot kachil asa iskaw no apta taktel wiya ka apalan let ko ang maurkan sa namawan ta maur makaperen giyan. Okay? Apa maur magabaran giyan pangkarayang gatay lokolok sautuk. Sang maur pan momon magasutiyang patang party sa alia labo saulang kong party. Ngay bil parang kong party. Okay? A party ng processing goto insinsiya na mo. Okay? Ari ime kayo kasampal kan rongasang kauno. Kapakapagren kauno. Okay? Po tamang insaraw paninta. In between my words, ime powerful. Ap tama-taman, action. When sapang komriya isarapin, mauren wiya. Speak louder than your words. Amen? Okay, ar kasampal kaya sa mga poten na apoto. Kahit yan ko, puya sa mga walmaw, walang coat. Okay, pagpakayuk men sa wasakang katayl mo, puya ki. Egun wiya talent. Okay, pakapangaki. Okay, pakapang. Puya kaya masayar memele loaya kabil pangaran tayo. Okay, kasasaran tayo. Puya megan tali gila. Maura na ramas eh. Maran tayo kaliang rail parents sili love sili lak. Oy so mag-Christ ko kita lang maura ka give up matang eh. Kate give up. Chay te give up eh. Chay te give up. Chay lalapot pakot. Utan lalapot nan sa puno na. So to katapanda ramas tinta. So katapanda may rare experience. Tamak chay experience. Of course manaman. Utan manaman nakaka. Tawag tila cha nan mong yung nisme bil mauren lijop pun sakaw. Pirar chamawar. Di magaratak ta strana na quit. Amen. Sa your heart and my heart. Nothing is impossible. Amen? Kailangan kiyang kauno. Ime nagis siya clarify. Waon ko koros mabil patang katayil po makabil momot. Nan Facebook biluya rong glory to God. Amen. Coach pa kong komo. Yeah, so imen kachailan wiya li olan kapakap imak chay kapakap kining kapano so check give up but we were once in that life der man okela imay pot more sair rancho yo kuma partner yo ko way peren ko yamo maka change akatermen expect like katemen change ang partner kasi you cannot change your partner kauno maka change so kauno ta kay yuk kauno malipe ang nor. Okay, you're a new person now. Okay, makoran chinda kasula you no longer that old life, a new life now. Arya makapanguya paten kapakap. Liki coach, kaparapar ke coach, pero ki pagkapil kasik mamia change panguya upon more ng partner. Agate men fix. You're not the person to fix. Kau no kalep makinta ka o wakita lang more na ramas Kareta. Child
Kapag kilasa o chika cheba. Liki coach, kaparapar ki coach o peraperan. Amen. Ibil ban testimony ki yaman sarapain. Ichiban tatato. Ab sarapain na ibil intayang. Kahit din sarapain liyaman. Ibil pataki yang yasa one am kakan na namauran sa utpo sa ulang. Ariyan sa umebil kang kilanga po ta partner of isak sa kausali. Utanakin sa o tuwetay kakin tama ka despise samin pam holiness mamauran holiness niya pagka Christ. Amen. Kot masani kita la mamor kumor saraw. Am mautana mamor saraw yan rin tenuan. Okay? Kasota pa na law song wana lata ampan kwita pura lamari. Amen. Mampo pisay koto lalabot. At tayo indang sarabeno indayang. Agaso chayban chapta where we are men of faith, we are women of faith. Speak life. Amen. Speak life. Chapta mo na ban experience manamanan quote. Chapta wag dalatakan ta. Kabanganin ta instead of yogi sakaw kapanta. Utan kalanganan kaunam sotakan pa rin kisakaw. Banta. Meron po si pantan yan so may mas masal. So kahit tinan so may mas masal, makapanin tayo. Ang so may unoon po ng masa, makapanin tayo. See, we can say the right thing at the wrong time. But we can say at the right thing at the right time. Amen? Ay po, ibang kasaya ay po ito ngay. Sa pangkalingar nga ro, ay so masabang come to bed, utan so tayo wasamapil, soft, kansa na mo, align, pa na, utan kan nimi wasaw. Why don't we that place, kay makarata discuss. Song kay makakakasama ka ba, discuss the trigger. Amen? Kay bakchay kang discuss mo, apchay man discuss ang so maramos masal ko lamo mo itape, yo, katabier. Kay discuss, that's the wrong time. Amen? Kulingar nga ro yang Salo yang. Sama-sama na tayo lingar-ngar suka kapareta. Mawan quote. Amen? Justice in quote, pungan quote. So, imang kakela kayo, those who hope in Christ will renew their strength. Nan Isaiah paisak silisa kayo. Amen? Even though they will fly, soar like an eagle. They will fly high. They will run and not grow weary. Amen? They will walk and not be fainted. Tama-taman, mamasa ng quote, koros makin kaborobor ka kaunari, kamelele makarorong leya, miyam kaborobor ren quote. Aramas mesota rayle wong Christ, ma-hopeless. Imak chaya kabakap kinin kapan, ren kak tiar, the hope of glory. Pain, pitcher ko saya tanak chaylan, anso koros chaylan unonop, pag chaylan sapang basabangkan, pag chaylan kapareta kaborobor mak chaylan ki. Kaite na ikel, kaite na ipota kel. Second lel challenge, pwede buksaro ka dito yung chay nang kayong current issue, riya sa kwalu. Koros mapapauta ng maurat hutaan pa ang tiar kapan. Nan maurin sampawat, at maur ren Christ, kaban suot tiar kapan. Kaban tiar kapan ap ngayon sarawi, pangkisang uklale. Amen? Aban kaway ito, kaban litang usang nan kapan maban sila kol katayl ti, te sali katayl ti. Artay, pula tayl kaporapor ren kaun. Oh, glory to God. Amen. So, yan karati, yung saan pukat korosay, katay kan lel, apligigot. Kati ko propor kaya ramas. Pilpuin sa tukak, huwag kita lang pautin. Sa tukak, huwag kita lang maur. Amen, aramas sa tukak. Christ kalip makak. Apiyamo mo Christ sa tukin, magasota experience, aman kapag kiyuger, kapag kinuger, kasota klang total change, ay bandayon. There is a recovery. Okay, quote, makteban chapta, tuwe chama, addiction. Okay, addicted on porn, addicted on sakaw, addicted on lokayaman. Addiction tuwe cha song maka maurin, takikila, isolaka. Okay, ibanda yung dirin naramas may berongas ang testimony. May sang ni arrival kung kilikilang born, abra kung koskosaya may salataklar maran Jesus. The more they say it, the more they experience. So, quote, kintotongki anaramas lokaya. Amen? Katip give up. Hallelujah. Pag chayla sa magchayla butik chay suto ya songko. Ang chayla kirtan environment society magaretak chay bilan ng songko. Amen? Glory to God. Power and kauno kakisang songko kat chorus. Hallelujah. Amen? Masanunggot mamor. Masanunggot kang sangkat las mauriyaw. Ngayon sa rauma naman.
Hallelujah, mag-stroker na ni Rairo. Kati kalep ki, imay bot kus kasi yaw kabang kalep ki. Euta tabela ba biti gati. Amen. O amen challenge katay. Akay katay, iban tayong tay magchay sumabor ka Christ, kabang paren ki porn sang ampo. Kay charkin om selen, iyam poten men om selen. Hallelujah. That's a curse. Pagkot sa taw yatak tayo lang popot ki mekot. Tayo lang popot ki aramas, yay, li. Olo li. Amen? Kahit yan olo. Kahit yan li. Hallelujah. Iya sa mga tayo, kahit yan, sa taw popular sa mga bata ko po. Katail bil church, katail bil pressure wrong. Amen? Up still, so tayo mamangkis ang katail at tayo poson. Makot maasan ni olo li, all oli. Hallelujah. So tara aramas so tara na kamaw yala. Oh, match tail. Wag lang may. Hallelujah. Kalanganan ka mo may sa may good sa kabingkiyang ka mo melel sa po na mo masa ng teach, O Lord. May sam ka masan ti ka mangin mong yung koras, O Lord. Every broken heart, so God, kamu ko siya man melimpa ko kalangan, kamu ko siya man mamaw, ko siya man melalapot, ko siya kamaw yala, you knit the hearts together, O Father God. Maing sam kampilkan karani, Lord, no broken hearts, O Lord. Where you could from me, O Lord Jesus, send maw lao maing sam. You could from me, O Lord, send mayaw ta, O Lord. To ikatete po more koras ni so chicken run what you God. Lord, you are our restorer. Kamu mawia at redeemer. O sa kabingkiyang kamu yung mamasa ng kiso chukas. Lord, your word is our sanctifier. Kamu na sanctifier. At yung more san kakam kamu kaliti yaman naman ki. Masa no may sam. Lord, tibil kabingkiyang kamu. Lord, tama sa birongorong ni sa uchikas na nasa submit ang kamu. Submit to one another. Wives to submit to the husbands, O Lord. Kalangan ng kamu yung may sam. Ikabingkiyang kamu yung Lord. Popot koros nan kalakat yung Lord. Lord, every mind that come against the knowledge of Christ, every wrong imagination, boyfriend, girlfriend, O God. Cast it down, Kapag cast it kailan mo out. koros, O Lord. In Jesus' Walang name. mamasa no kalipang kun witen Oh, ki. hallelujah. Pangkin kain na na chimod. O Lord, kalwayang ki chal mo pong. Kabi nga maramo kalangan kaun Jesus. Kabi kiyang kamu Lord ka Rusya. Iyay kapakapo Lord niya puro isang wasak sa O God. May your word, O Lord, continue, Lord, to shape us, O Lord, into the person, O God, that you want us to be, O Lord. Kalangan ng kamu. Kalangan ng kamu, O Lord. We thank you. We thank you. We thank you. Sa kabi nga maramo kalangan kaun Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Glory to your name. Glory to your name. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kalangan ng kamu, Lord Jesus. Kaping korosan ko ang kamu kalip. Wow, lingan korosan ko ang kamu kalip, O Lord. Kaping nga kamu, Lord, may the peace, joy, and love of you upon each and every one, O God. As we depart from each other, O God. Niyachil bang kamal tipapolan kamu, O Lord. San kamal tinan lima mo, O Lord Jesus. Kambang kalautela, Lord, inangan, Lord Jesus, ew pananan pungacho, God, kalautela, Lord Jesus, saan kan koroso, Lord, may pain-cage witness, na kalang na maurenewo popoto, Lord, masasular ka lang, Lord, that ignited, O God, Lord, kapeng kamo mabang, kamo rating nga namoy, when purang kawaseta, O God, purang kamaurata, Lord, wasakan, Lord, mamela, wasakan mawawayla, na nach mamurang popot ka no, maysa, kalangan ng kamoy, sa kiyang kamu, Lord, kaping korosang kawang kamu kalib, ni marwa chiye Jesus Christ. Amen.